I pozdrav Raja, evo Balkan kuhinje, da vam pokažem nešto, znači, ko voli mliječne proizvode, namaze, neke malo slanije nešto. To jest, mislim da je arapsko, u arapskim trgovinama ima. I imaju turskim, ali ne u svima, u Njemačkoj. Jeste ovaj namaz njihov, ne znam, sirni namaz, ali je slan i nešto fantastično ljudi. I to ova firma Puk. Nešto je kao, kako bi rekla, kao neki sir. Sir pavlaka, neki miks je između sira i pavlake. Ali slano i fantastično. I tu imam ovaj arapski kruh. Danas sam ga pravila, postavit ću vam recept od njega. Vidite. I fino stavite malo ovoga sira i degustirate. Znači, boli glava.